Il-whistleblower Marija Efimova u l-eks uffiċjal tal-FIU Jonathan Ferris ħarġu qatta bla ħabel jattakkaw lil xulxin wara li kienu żvelati il-konklużjonijiet tal-inkjesta dwar Egrant. F'kummenti mas-sit Lavin Malta, l-ekspettur u uffiċjal tal-FIU Jonathan Ferris tefa' dubju serju fuq il-kredibilità tal-eks impjegata tal-Bank Pilatus Marija Efimova fejn stqar li l-whistleblower Russa i-vittma tal-gideb tagħha tal-passat. Jonathan Ferris qal li hu mhux se jikkummenta dwar ir-rapport tal-inkjesta dwar Egrant iżda saħaq li Marija Efimova kienet l-istess persuna li vvintat affarijiet fuqu mill-A sa Z. Jien irrabjat aktar minn kulħadd li hija għadha ma ġietx estradita lejn Malta. Jien għandi każ pendenti kontrija għal Ferris. Fil-fatt bħalissa Efimova għadha qed tgħix fil-Greċja wara żewġ deċiżjonijiet tal-qorti fil-Greċja. Jonathan Ferris kien wieħed minn żewġ uffiċjali tal-Pulizija li interrogaw lil Marija Efimova wara li l-Bank Pilatus kien irrapporta li Russa miżapproppjat madwar 2000 euro wara li tkeċċiet fl-2016. Ferris insista illi ma jafx jekk kien iċċettejt il-verità jew le dwar Egrant iżda min-naħa tiegħu jibqa' xettiku. Marija Efimova malajr wieġbet lil Ferris u qaltlu li jmissu jistħi jitkellem hekk. Sirt tapit tal-imbroljuni, qalet il-whistleblower Russa fuq Twitter.